Bukulia Police Station ni Parluang Kangalong, ganja pen inurabang phi kachingnang. Manja body stempo la dungalong ihumakar pen tata mobile truck ahiring tang rakpen kachito. Karbi Farmers Association mahangket hek ingdeng krip lige chokar ni katalon pon. Kat News Channel along cabang Prodip Tiso Arong Civoy Tanglo. Believers Eastern Church ingdeng Pogechok pre-Christmas alira lonpen kiri langsu BEC along katalon. Aprang si Birta kilang rado anapan kardom pajero kardom non Birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha Birtang tompe. Bukulia Police Station along kido raikom sai ki athum kachirok tokajok Bukulia Municipal Board angkang Jonathan Hindi High School adungalong edona hem raki beha klembang mati ganja ke jorkang hupu Bukulia raikom sai ki atum joy pen Birta kilong atengsi mati jong ni phai trok arni gang sampor phai phora minute thom ke ba por malom raikom sai ki atum kirika kuruga sai dengpongsi ongdung ganja nepon longlong. Ganja pen kachingnang cek abang phi aphan raikom sai ki atum che pari deng pongsi klarda kalam kachini je aphan karju pater thoka sai klempon bomlum. Kiman ni no pura kuria sa video itu. Jeton. বাইরে আপনি শুনুন হলো আর তো নারা করছে আপনি হলো দাও দাও এখন ফটোটো সবজি আপনি এসো আপনি দিন না আমার সবজি এই হাড়ি মানে দুখানে দাও ফটো লগি না হাড়ি আছে সিগনাল দাও না মারা ফটো মারা আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে ফটো নামাই বলে ফটো কোৰ্টত যাব নহয় এখন আপোনাক নামাইব পিছত আপোনাক আমি এখন পিছত আপোনাক কি সুবিধা কৰিব হা আপোনাক নামাইব Manja Police Station e parlo manja pen diphu to wara dak body stamp pula dungalong mati jong ni phai troka da por phai krisia por malom ihumakar AS05 0435 manja pen diphuanat kedambom lapen ihum tata mobile truck AS09 BC1394 manja kedambom hot body stamp pula dungalong ahiring tang rak pen kachito. Kachitong ahir kang tang ragajok kargate warabang phu ahiring tang rak pen aring husulu lapen aring hugi so phantong sikot pen sikilang jep han ponlo kachitong ahiring tang rak pusita miko pai ki misana jok apran geda mabang abilang lapen karalong katebar inudvet kapre kachet habduna bangawi lapen tata mobile truck atumalong sitami inuta aring hu ahiring tang rak pen kisu atuma bilang Kewe kapaprap lapen kapre gagari aphan aphi ki biji mate overtake jipu ajoksi la sohuni ke phonang pusi ke thekdun long atung pen than ng pachini pon Karbi Anglong along sai kachutiki atum ki claim ke damalong BD sore pencheng lok government atum pen nangkipali asona scheme ke do anta sai kachutiki atum along an ke pali ki kachirap kachito dun thek je phan pusi ke damtang surhini rakep matijong ni phai trok arni Karbi Farmers Association pu mahang pathek ponlo mahang pathek pondet pen aningkan wangta Karbi Farmers Association mahang ke thegarni talon bom asongsi binile thotami matijong ni phai trok arni ta diphu birla adung Karbi Farmers Association asai hemalong talon pon Karbi sai chutikia songa tumapan council hin ngali asam bom men hin to pik kipa pi kuba khai tuman kiduk de khai tuman awar sai ki to pik bota long long de hala so ke la council ke chari to hala Karbi Farmers Association tiripi amai phu tingku inti pen kachep hem phu pona mayelong aluhia man pen Karbi Farmers Association BD sir Khor Singh Teron CSKLC Director Long Singh Teron Karbi X Revolutionary United Forum amai phu PDL pen chenglok
Karbi Farmers Association along klembang phubang phi atum chetong non si ingdeng Great Pli Karbi Farmers Association mahangketek arni mesen pen katalon pachun pon. Kami itu memang sampai ke awal kami itu kena awareness kami training kami itu program kami itu kan udah terponi masih pending bang KFC Foundation di Katalan mana itu pindah jauh saya masih pindah pakai itu program pakai ini dari jam pakai lapor aja kan pakai program pakai bakli baru selama ini saya pakai talon pakai kewalang jadi ini itu pakai non pakai saya pakai klaim bang kosong saya itu karbiara datang saya ke pikiran to kan nolong ini itu kosong paling unten alang itu kan kosong sekerap pun uni matanya komen benar kerap pun matanya alang itu pan nong home kan kosong sini itu alang itu pan kosong mau ke pagi kan alang ini mah ini itu masuk ke mang kan kosong ini itu si bercing baik sih sini itu program apa Karbi Farmers Association kacari linja bang puatunga panan sita mega chuning rielam ke lapuelo non ke ilituma pane ke tang ke kache songa kai lasi katiki kang hoi sita me kache songa teng si deng nang pok lasi deng nang po pusi pulo la song bong pen ke Karbi Farmers Association atuma bang ke la katiki kang hoi amu thedung kapacelar ke wanji abidi abang si katiki kang hoi abang puatum along wan thek nang po lapen engdeng sia bang ke alang litum katiki kang hoi mo kang thur ji aphan ladak kachera babang puatum han kang thur ponji aphan government pen ko pp a scheme doma hala he a scheme sitame rong ajoan pele ji aphan bori nang po lapen ke alang litum bori bom lo lapen la so teng si bori bom po pusini lining thelo asi kenang sot abang ke non ke litum ke agriculture sita obsolete method of cultivation abang ke litum phan ke chok chelo non abang ke kopila scientific method of cultivation abang si claim dun nang kok po lasila son lo pulo tang te kopi pi si ke claim nai ma ko son si claim nai ma lapen labang so amo kang thurje bang apan government atum kopi pia scheme ke deng doma hala hai kadok ka bealam ke la katiki kang hoya rat angnu Karbi Farmers Association atum wan thek po wan pinang po pusineli choningri dunlo Dipuarong supiang kang birla long kido jutang jubat Karbila marjan ke pangchu japhan kacepaduk lapen kat news channel along chap bang mati editor kalitang prodip tisu kedamtang mati jong ni phai pho ajopor phai sir kebra minute pli kebra pli apor la so pir thepen chi udekang si arong chewoi juilo Kalitang prodip tisu men pressure stroke ke long ajok dipu pen demapur ansi ke langdam japhan ke pon bomhot to ware bengsi kalitang prodip tisu achethe avidetlo Kalitang prodip tisu asupi bangithom a osa asu lapen akorte tuma phanchi udikang si arong chewoi juilo Believers Eastern Church Koilamati angkang Monduli cricket home so sia Monduli pen patur pipong si ingdeng pho kecho Koilamati hawar ram kathararong kiri langsu BEC a Monduli along pre Christmas aliralon pen katalon pon Reverend Hetsing lek the pen mai chari ponlo Bible kapor hi pen kardom boson lek the projeningti Stephen lek the kachetong donatuma phan aluhi kapachini Deacon Samson hanse hin pen pachini pon Bangsolong kapang Ramadan kahodai Deacon Mongol Singnar Giro kipi Pastor Martin Phangchu la sohot arnamalam kethan pon Provincial Vicar Chukihola Missionary Province Dipu Diocese Karbi Anglong Deacon Monus Intia Hinpen kachetong araratuma phan Jisu Kristo Hello Muniratuma pap apharmansi Pirthialong mahangnang ketheklupu Jumesen pen arnamalam than pajurmi ponlo Gero Karcho worship team Koilamati atumahin pen pachun ponlo. Maiki jodahod Deacon Rovelson kathar pen arnam kardom japonsi ang DC arnam ardom ponsi mai pajut pon. Ningdu si pace toilo Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom